Today. Modula stulo. It's hard. Modula stulo. Modula stulo. Modula stulo. It's hard. Modula stulo. It's hard. Let's asiti chanoka khama hey mina bale banana re arma creste ko khale re lona bale banana runa re ba heteni arma creste ko he gona sexy he gona he muhuti he mambuti Abatho tlo. Hey, ka nnete tlo. Well dressed.
wa bona ke Holy Cross Choir ke ena ke Holy Land well dressed well dressed no poka ke Holy Cross Choir ke Holy Jerusalem ke amona ke Holy Jerusalem yo Luna are you good guys fanda re halalela re halalela aba ba ntho Sikopa skela tama you don't know me ya metsi well done but hey utlo guys nitsakatsenata That's like holy Friday. I holy guys. Kila re bona ka wa ke le lentseng ka pere ka tsile re la rata. I tla ba le di khamors. Tla ba le batla ntho le sa. I tla ba le di khamors. If le sa bone o fanda ka re halalela. Ai. Yo. Ja, lekker vrijdag mensen. Lekker vrijdag. Ke le tsatsi der was. Tsatsi le na re kena ka bohalale di bo. Ke khona ba utlwe ka o tlo ke tsatsi la Mateo. Namhlanje singena singcwele, lingcwele. Kuri singcwele kuri ya to rwa kang, ha itla ba ke khamors. Ha ya to rwa kang ka mora mina thoko kotsi tse. Ala kana ba o tshwanela ke o ba bishop. Sa ka le go mohlotse sheshem. Ai ko. Kamera. Ai singcwele ka bohlungu re halalela. Thoko mokana. A re halalela guys ka nnete. Kuri le sex re tlo bua ka ona today re tlo bua hantle ka nnete because re tlo bua ka ha itlo ka re kobisa. Re ba kobisa tsela. Re tlo bua ka sex why batho ba re sex ya bonyatsi ya bofebeng why ile monate sex o timnate ha gore ke mina thoko utlwe ka ta go phanyetsa kanete skela tama what skela tama it's a pause ka pa thole go
Guys, re tlo bua ke le ke Vrydag vandag. Jwale ka se re hlabose vandag re a halalela sengwele. Re tlo bua ka sex ya hore why batho nowadays ba prefer ba lo davazwa kantle ba lo davaza kantle. Re nka kala ka di-call. Re kala ka di-call. Le mo utlwile o reng ke? Guys, namhlanje sifunile re qala ka di-call today le re jwetse hore why batho ba feel hore kapa ba prefer sex ya kantle ya mdavazo ya mjolong e monate ho feta sex ya ka tlung. Ya ka tlung. Ya lapeng. 061 061 503 46 17. Re buletse mehala. Re qala ka mehala tatsi. 061 503 46 17. Le lona batho ba bofebe ngwana jwale le founele le letse le lona le jwetse na ho baneng a yeno le monate ho feta ya mo le yante mo le ngwana le tlhogo le lona ka le ngwana le tlo bua le thetsi motho a re mogotsi wa hae taere e pantshile kolo e pantshile le re jwetse why o tlo tswa o sa etsa ka tulo o etsa mo lapeng ba phela ba lapile ba dula ba khathetse. Okay, aba re foune o thi lapeng ba dula ba khathetse ke Miriam ne a re mo lapeng ba dula ba khathetse. Bofebe mawe re kopa le re jwe ya re founele 061 503 46 17 mohala o yena kapa le romele WhatsApp di voice notes. Yes, le re jwetse why sex tsa bofebeng because now ho jane ke na le experience ho jane ke di entse thotse ne tlo di hlalosa ho jane ke ke na le experience jo motho a nentse a letsa hona jole ke kopa o khutle o letse hape ho jane ke na le experience 75 ho jane ke na le experience ya bofebe le nna ne ke tlo hlalosa ha ne ke na le yona ka net ha yona ne ka net go bona mogotsi wa ka hana yona ba mo ba re buang ka bona ba mo ne ba mona bo batse ba ka hana experience. Guys, a re bueng ka taba ena hore why batho ba believe hore sex ya bofebeng e monate why dinyatsi di le monate why banna ba dinyatsi di le monate a re bueng ka ntho le lona ba ka ra batho no as we speak ba le ka ra dinyatsi ka change of voice so that if monna wa hao kapa mosadi wa o shebele because ke a tswa ba bang le itse ho banna ba lona le tlabele le siko ona le lefu tenezele straight so ba ya tontibelong ya mogotsi wa le change the voice la ka etsa di voice changer ya le tseba le sebedisa di GB le di voice changer so that because ba mba lona ka le as we speak o tsijwa o lisiko a uyo u funeraling o hole o Limpopo okay so ba bamba di workshop tsa weekend ha tsela ho workshop e fela ka manta ga di tseba ntse mara nna o tsena ke na le experience mara la ha nna le ha ke sena experience nka bofebe sex ya teng e monate ho bana bo bana be long ke tse mohlala fela ka bo ntate because I'm a woman ne kantle bo bana motho o ba active ba explore ho feta ka tlung bo mme ba explore as ba le ka tlung na bo mme ba sa exploring a itlwellang fela hore hey missionary every day jole ntate a no thabela ntho ka ntle because ngwanane o etsa dintho di hana fela. That is why ba bang ba enjoy yang ka ntle o feta ka tlung because ka tlung sa tseba hore e se le ntho mona go se re etsa fela because re le lapa re ka tlung ke mmele ntate. Yo. Hello. Hola. Mapunchu. Hey, entonces.
13 November. Yes. Hello. Yes, Ramametsa uswaka. Yeah. 13 November. I think I want to go to Kirena in Monata. Tswekere monata o yutsa. O bua la odimo la o change voice mohlomong if ha ba tlo tsebahale. O santse e tshitse. Tswekere monata o utsuwa. Hello. Untso utlwa? Tima volume ya phone ya Facebook, tima volume ya Facebook o kgona ho rutlwa hantle. Lena ka ro. Ha o tshintshile voice. O tshintshile voice. Aba tlo. Okay, khola eneng e kene o tswekere e monate ha e utsuwa. Lebaka leo batho ba thabelang sex ya ka ntle o feta ka tlung ona hlalosa hore tswekere e monate ha e utsuwa. Fela nna ke ntse ke le tabeng ya hore ka ntle di side chick di explore. But don't you think it's a apelo ko side chicking as or di ever sex every day? Don't you think it's a ko kana mo tsene side chick akra di ever sex every day? And ba prepare because I agree with side chick yak. If ki tlo tla wena ke a founela ko bolele baby ke tlo tla wena ne ke a founela ko jetse baby ke tlo pota wena ke tswa mosebetsing ka Friday ke tla tlo bona. So don't you think or later ba ya o prepare ke lelo tsa rula hore wa tla tlo etsa mdavaso. It could be but wa tla ona ka tlung what if le teng ha ba yetse mehlae. What if ba yetse but motho o ntsa tswa ka tlung o ifumana ka tlung e se monate but ebe o yetsa la haholo tlo e mong o yetsa haholo hona ka ntle. Guys, route to say 061 503 503 46 17 17. Go pare tlhagolleng thwehleng kenang. No, it's just that I can experience. Yes. Okay. It was the experience. I got lost to the man. I can't say. Then go on hlalosa if ne ke na le experience. Ba se ka mkhotsi ya. Ke ba bisa ba o qoqetse. Mkhotsi wa ke. Ke a tseba ba o qoqetse. Ba bisa ka mkhotsi wa re bua ka ena fela, ne? Ha re bua ka ena fela. Again. Okay, but according to your friend, ntozeleng khale ke ditla batho ba di bua. Ne. Nnete sebele kore ya pele manyalo kapa batho ba dulang together. One, re ba le di responsibilities tse ngata. Ne, that is number one. Most of the time re ba le di responsibilities tse ngata. Two, re dilana le di issues tse ngata ka ra ntho hlebana phone. So okay, private. Hello? Yes, no. Abutwaka. What hela? Ke hantle ngwana mme wena wa phela. Ke phela le nne mo mutini. Obani ya ka ntle le monate ka papa tho dumela hore ya ka ntle monate feta ka tlung. A dire ya ka ntse ha ina di complain, ha ina di pelo, ha ina ntho tse ngata. Ba o re tshwara mona motho o tshwara mona o re bula motho wa bula. What said How the fellow to sleep in one of the to sleep in how read that it. Yeah, you put a thing at England, but also what's on to think out of it. We won't go. Oba puluso evidently ke bothata bo fitisa. I go to yellow a little bit of ba le ena e ka reng e ngotsi ka ra di bilo tshwantse o etse ke o ska etsa ke O bua nnete.
ka mantswe mang bothata ke re fela ba pholoso I mean batho ba ka ntle ba ya aba mind to ya all out bona aba mind ya all out ya le ka tsamani tshwantse etse go tshwantse o lo ya go e ka re red meat e tshwarisa gout oh thank you tatwa ba ka tlo so go fe voice note ke ena ite a go rinke voice note a rinke voice note ke Good evening basadi ba ka dumelang tate Novi nna ke re nama ya kgoho ha o dula o e pheya ka tsela e one ya gitla o se dilo pheya nama kgoho ka metsi mehlaena jwale ha o ya ka ntle o fumana e marinatueng o fumana e spicitsweng o fumana e go ba di hadika ga spice up ka ntle ka kwana jwale ka ntle e o yang o ikutswa ka yona bona ke re ntsha di skill kaofela ke tunosa ka tsela ya mfute na kaofela o utlwe ntate le na re ya mamsadi wa kontima ntho tse monate jena taba ke re bona ha o ka moyetso gore a fihlile le G-spot a ke se ba hlole a o lebetse le gale tla dula ntsa tswa a ba le ya le mosadi ka tlung motho studio monga voice note but neke pieces guys voice note yo ngikena hello ntate November le Oslebo o krele gore motho o ratana le ene ka ba le Stacey a sa batle go explore kore motho a le stashu hela la o re wa motsaya o re like wa moruta gore motho a modimo a re itse re gadike yana motho ene ga ditsene so ba ba kontle ba bone ba dira dilo tse di right wa bona ba dira dilo tse di right and obviously motho o tlo go batla go ya all out knowing gore go lo hano ha itsane ke ikutla le motho a motho so o tlo go make sure o tswa kgotsofetse so that o kgone go bua gape are batho ka ntle ba ya all out bona ba etsa bonnete ba roro motho tla kgone go gutla gape ba etsa ra o yena so okay hey otsba guys re founeleng nna ke itse ke di responsibility le na le responsibility tse ngata then be re ba le di-issues tse ngata dintwa tse ngata ne malapeng ho lwanwa re dula re na le di-issues batho ba bangata hlola ke ba jwetsa kere batho ba tsebo re kwa ina le ditsebe o no tseba re kwa ina le ditsebe ya utlwa kwai kwa ina le ditsebe kwa ina le ditsebe kwa ina le ditsebe ha e qetile wa se kwa ina le ntho le kuku ina le ditsebe ntotse kwa ina le ditsebe tsele thwethu ya utlwa ya eva batho ba ngata ba a ba tsebe re kwai ina le ditsebe induku inendlebe ya utlwa ke bua nnete sefapana ke bua nnete akrekitse manyalong malapeng ke di responsibilities ke di issues ha o qetile be re ba le di issues tse ngata tse re dilanang le tsona le lintwa emfa tsone tse re o tla thola re batho ba ka ra tsona ne then those things they affect into the sex sex drive tsa rona when re lwana re bua dintho bona le batho rena ba lwana ba bua dintho tse dangerous ha ke lwana le wena everything e ke buang yonke ntho di thetae
kwa yao ya utlwa I mean kuku yao ya utlwa le kwa ya ka ya utlwa now o tlo thola hore mohlang re tlo tshwanela re have sex kelelo ka sena ntho tse ngata tse di utlwile tso mpoleletseng tsona concerning kwa ya ka nkapa concerning dintwa tsa rona ona kukhobonto ya thina balwaye baxelela into eziningi ba jotsana dintho tse bohloko so batho ba ngata ba tse kwa ya utlwa kuku ya utlwa ena le ditsebe example re ka qoqa ka phone ongutlo re be re qoqa kwa yebidi kena ya re kena imamela boqoqo na to perform iqoqela ya to perform ke ya to perform dintho tse o tsela ka jalo ha ke ntse go tlatsa o tsela ka ntse go tlatsa wa ikontrola jwa mo ja ikontrola yo o tsela ka ntse go tlatsa o ntlatsa jwa mo bona wa tseba a ke wena o yentse go understand so now ke jwa o ntlatsa jwa because ha ke se tlo tlatsa Tatero wa tsere South Africa so when that is why most of the time malapeng au sex ya teng e lengata I mean more sex e lengata ka teng e lengata teng dintwa tsa teng di nya sfapang go jetsa phiri tsa mo le sheba sex mo apo weekend khona mo sa bapalo mo janang teng most of the time dintwa tsa teng di nya but tsa mo sheba mo ho sa jameng dintwa tsa teng di ngata jwang why because kwa ina di ditsebe e khona mamela number 2 le kuku khona mamela now problem it's when le dula le lwana beside taba ya di issues le di taba tsa dintwa le ntwe go soleke nisilo le blelana dintho tse bohloko because dintho tsena tse re di blelana di a dula dikelelong tsa rona di dula ha bohloko be di fithetsa molaetsa kwa bua lena hona le batho ba reng ha bua lwena le qoqa ka phone kwa e bere di aniva kwa e bere ka lukwa kwa le qoqela fela be di go potsehle kwa e bere le yona o tlo nyulwa ibe baby ntse ke o tlatsa baby ha ke re ne utlwa ha o tsana nteno jwale kuku le yona ya utlwa kuku tla bona e rebile bana ba go kgaya hello hi Hello, ntate. hi Bua le bulelwa ntate. yes bulelwa So, yabona mina ngithini? Ngindatshula nendoda umuntu yabo. So, nawe ngixele sithi akafuna isixoxeza kum. bulelwa bua ka Sotho sa translate Okay. Eish, just butanyana. sibudise But apho bese ane re dumelana hore siyayenza kayetsa ntwe. Ayithi a re kona ha tla ona a batle stress. Cause go tlo hona le stress already. So ha tla kona o batla go phomola, o batla ona khulu and ha re jola ntwe e nnati. Gore ha batle di terms and conditions, ha batle ke tletsa mosadi wa hae. Ya bona. So batho ba ngata ha ba jola kantle. Ke a batla boa ba mathatlo tse ka tlung, stress se ka tlung. Aba. so ka mantsoma ha atla kelelo ya hae e ready le wena o ready le ho tlo ba monate Even if I'm not disitse, ana se batle re qoqe ntho ena go telele ne batla re sitse fast discipline then re sheba le taba tsa mjolo. Yaba. ene ho no vuta To be honest, ke just feel like 2 months because le nna se tsame a nkimetsa man. Yaba. ona imetsa jwa Ka mathata ha ya ka tlung. Ai, ana nkimetsa. Ai, na nkimetsa sefapane le putla ai le yona ai na dizba re gaba. Then package a jwalo. wow barumametse bulelwa buile ntho phofolo jwa a re motho yo ana jwala le yena o na re ha ke tla wena
ha ke batlo to dilana le di issue Ska ba iphetola because ka tlong ha ka sentse ke na le tsona wa bona ona Ana jwale anetse mo ba le sotho mafteng. Okay. So bogela da mafteng, ke mafteng o ke ka mafteng tshejalo. so batho ba le sotho ba la lo yetsa ntho ya o bua ho fihlela banna ba ba le So gela na mo stress ya no mo fa stress so totola thone ipatlela hela o phola le na magana nkinetsa kutla go ai ona ina ai ya ntikilitsa. Thank you so much Bulela nke tsentho WhatsApp hle mona ke lebetse di number tsa hao Okay nabinze number ntsa ka 073 202 9079 sharp miskat bye Maroka ntwe ke ba kere ntho ba thawa ke stress malape bona le stress baby kuku ina le ditsebe kuku Bulela o ila mfounela kuku ir hali bua ntho tse monate baby I miss you ke o rata o tla bona kuku ke kuku yena ke kuku me Walenta. Okay. Yo. Jau ihlelalitse. Tsomolaitse ntso fit. Illa. Itshwela. Jole runa agree na ke mkhotsa. Ayona le grief. Sakazulu. O rata gravy. Ke rata gravy. What's gravy Bulela? Hadi sopo. Gravy Bulela. Bulela hore both of you le halal. Gravy Bulela readiness ya motho le hore motho wa o feel. That is why most of the time but ba connecta. Asi angata ba yetsang ento le bitsa ntwana ya lona segoa ya bo sunana bo matswele mofirifiri before le jana Let's play. before play batho ba connecta asi angata ba yetsang before play How to follow how? wal agree ku ka le sentse na le morese je Lola now I ba say the voice note to sketsa bangata hore are ha 10 November bontate ba bangata ka tlung kapa bomme ba bangata ka tlung ba baliswa ke fumane monna kapa mosadi ha nwe jwala eo sexeta wenge monate ha ona ntho mnate jalo ka kuku kapa kwa yeta weng yo strateng o monate O starte ngotso wena. fire wena o shoko harwe Wena. yena shoko harwe ai wa khora Ana ntho mna tlo restaurant. aringe Ntate moruti le mema moruti ditumediso ke tseno mono he bana beso. Sekotolo se kantle. So Simon wa tseba keng sena le bophelo sekotolo seno se kantle se no. Fela ke batla ke le fitise mona. Nna ke me ya nyetsweng ke na le 21 years ke le lenyalong. Bese he wa etsahala since dilemo tseno kaofela le ntate re sena bana. Jwale ka bana ke na le metswalle e ngwe ya ka ya vele yang advice hore hela wena papama o tsole ka ntle. Ha ke tswela ka ntle he ka kopana le moshanyana o tswang ko Zimzenzing. Ha tswa kono he ra kopana aibo mpa ya bateng ntate a thaba a bona ngwana itse ke khotlela mothong ne ke re man ke batla ke retse di blood test ke bone gore na ngwana kwa ka tung kapa kwa ntle. Ha ke sheka ke thola gore ngwana ona ke ngwana ka ntle.
ka ikutswa hape ha nako e ntse ya he ngwana a sana le dilemo tse 5 jwalo ka ikutswa hape ka mathela ka ntle ka vele ka tshwara hape hona ka ntle ka mo ha ke qeta ho tshwara ka ntle le teng ka etsa the very same thing ka patana le hore na ntate wa ngwana ke mang ka thola hore interest ntate wa ka tlo nana ke tshenyetse nako e kana ke ntse ke tofu ho sena di result wa tseba bolo ha o ipompa e sa tla le tena jwang ene motho a teng a betsa ka go sebetsa mara masoro gona wa sorogana sha e re ke qetelle e nqetang ke nana he ba bona dishopo tse rona tse tletseng mo makeisheneng a rona tsa batho bana ba Masomalia he hai a ntšhaba ka lehlonyana le leng le nna ka bonya ha ke qeta mono he wa etsahala he re wele dilakaneng tsa pao ha re dilakaneng kwana ha ke mpa e sedutse jole mona na he ke makale meriri ya ngwana e change ba meriri nyana ya makhalathinyana jole se ke tswile ke re mona ke tlo bua nnete ka tsinta tsoko tlo mme a tswalang khono mama meriri ha ine le jena ka good shot wa bona ke ithusitse ka gore ke lo no se diba ka ntle se ka tlose se ntse se ntshwareleditse se ke tudisitse eng masorogo moruti wa ka Bala basadi go Me mara tso bo me bala ba tla re tsabo le nyana. basadi go go ba se na tsho le tse nna ntwe ha u fya le tla mo thabisa Me tlo tsabo nyana. a ka go tla bana o Ba o tlo tsabo nyana. Jole tswa. ha nka go ka le tso khotso le ba di tempa ga le nyana tempa ga Cool. Go on. I'm trying to stay hands ball seka Cool. hands ball seka Cool. ntlo tsa ngwana E mara tsetse. ntlo tsa ngwana Ba ru manetse batho ba support ba ya ntho ya sex ya ka se ntle. ka ntle a ke re ke di sa chiki ha holo feta Ka so tsa rona re tsara ke stress because jwale re nkile le tsyo nyane tse nyane ho rona. Hi guys. yeah God. ba la tla le bolepu ba nna ba ngono na le God. ba la sa tla le ngwana shinne a tla shinne ba sa di dangerous Johnny. Johnny. jane mpuelele tatelo sa go tlo tshaba Khona jwale motho tla ya o tla tshaba jwa. Ai khona. O tla rena re tsere ba kejane. ha o tletsa ngwana E mare wa utlwa hore taba hore fela batho ba prefera sex tsa ka ntle. E a hola ntho. ya hola ya Sure. na Ai, ke tshwere ke stress, na ke man. shapo ke ka ntle ba ga Modu nini. Basadi Basadi ba bula. ya Ai khona. ya But you know on table hloko ke hore ntwa jone o sa reng se Are. ke tshaba tlaren Johnny nna o ipotse nna ntse ke ile hona ntse ke batla ene bile ke kopane le diturbete tse di jonkonyana tse ene no 32 oh ya kuri motho ka re ka tshwara snotlolo o tshwara dinotlolo tsa trunk o notlele dikuku tsena o notlele stave kuri motho a ya toilete we not o there tsamaye le yena ha tswana batho ba tshitang haholo tje ke batho ba baholo ba se ba banyana ke batho ba baholo ha o thata ke a hlapana wa sa di kinelle kwa ai ai so yo but you know wa bona ntho ya hore ha re bua ka leke ha ne ke etsa leke Friday ke khothaletsa batho ba improve di sex tsa bona batho bana ba mkukana abantu benthatha ka kubi batho they were criticizing me
mohlane ke ruta ka ntho. But when you sit down, rate ya bofebe nowadays is too high. Very high. Very high. Very high, guys. Yeah, high. To an extent, kore motho tshwara ke stress a kwa ya is in a good mood. O tshilo re. Ke botsa fela gore na o tshilo re. O tshwara ke stress o tshilo. Kwa itse rona no. Tse mamela. Kwa rona di mutsu. Ya itaola ntho. Nne o fela di mutsu. Kwa di mutsu hle. O ka ga ikekisa bone itse. O ka ga ikekisa bone. Motho ba motsare jole tsa tsile wa eletse. Kurna re utlwa sa tsebo jole o tla reng. O bo utlwe ka o ka isebela o tamodimo o nshwabisa. Haye ba tamodimo. Ana tsa ntho bohloko guys. Wa tseba ntho bohloko ke runa banna. Ntho bohloko is etela runa banna. You know why? Because lona le kana la. The only difference ya lona when you are not kuku ya wili di moods. The only difference fela kur fela you are not going to be horny. O tlo ba dry when kuku ya wili di moods. But ha ona ntho bohloko jwale ka kwai ha ise di moods ntse right. Kapa ikene ke di moods. Kurutlore pele hao ya batho kurutlore wa e batla kukwe o ka kwe ke kwai Monna le mga khoshi. o tla kwe ipipi ka ke o ka ke kwai e o ka ke mga yona motho ba o botsa re baby kanti jwa le fanda ga kwai e o etsa la Le ha be le reng. hey Le ha be le. Kereke o tla ba o tla tla ha o na le business o tlo ba ka business Hai business ya tsamaya. O ntona nne ka business hona je. E kwa di mutsu ai ale tsebe kwa di mutsu jwang yo kwa di mutsu kuru tole di mutsu di mutsu kuru ba tetele tsi subela jalo jwale ke ai ke subela ai ur mushobe ka so ai ka Una lo call. ala Skela tsamaya. Hello. Di mutsu. Maneso. Di mutsu. Abanthe di mutsu. bibi kwa di mutsu o lona kore ile ntseche kuku ke kwa ibe o ka ka re o bo tetele tsora are ke mosomo ha Tiela ka. mosomo ha o ka mo fu Ka mo futa. kore fana ntseche o ka ka re be a molomo o ibe ka phemlo Melenyana. o re mosomo ha o ka mo futa eta kore o be di ke tsara motho ba e tsara ba e be hana o kena Solo pana. o ra be ke repetele a re kenyetse mosomo a le ka hare e tla ema jwale ha motho a roa fetse tla ka thuya shuku ma me ska tsinya haholo lwena baby dona ka tsinya ha re kenya hape baby a re kenya hape a re ke ne ha re go tsina kai Yo, Lona. That is why malapa o tsantse re lwanele happiness. Because frustration le dintwa di affecta
Why? They affect the frustration. Now, enwe enkileng ka le ruta yona. Nkena ne fundisa lonto. Hape basadi le bana ba tsebo sejusana. Yo. Abantu abamnyama akithi mogo. Abantu abamnyama batho ba tsebo sejusana hle. Yo. What was sejusana ubuhlokwa kakang? Guys, to seduce your partner, it's so much important. You need to know how to seduce your partner. But how about seduce your partner? Sometimes, how do you seduce your partner? Sometimes, uri fella, uri baby. Okay, I don't get out. Hi. Hello, Novili Lebo, how are you? Well, we are good, and you? Hi, ke batla le bolela story se seng le antshisa. Ba tseba ke le karatara le ntato mong wa doctor. Ba tseba doctor o ana le ditšhelete, ana le sa hae. Ka moreng ya hae, go le go tla ha o tsena fela o feel mo, ke lo tshwara di curtain rails. Ke lo montsha mtholo. Fapano Lebo e robale e re nna ke kena. Lebo re a itshwara re lwa le yona re Lebo ya hana e re nna ke keni. Ke re mara modimo wa ka kana go Lebo go kwena le ditsebe ya go e batla daideng. Uhoni. Yo. Lebo o ka re mothola ka nsaporo ke robehe. Gore ke batla ka thongo lengwe e kgonagalang Lebo ke batla nyakatsa. Ke batla etsa dintho. Lebo go pala a roba le ntato wa batho. Go senka 5 ha re dikobong a sa leo sentse le ka kitchening ha ona dijo tse re di tlhokang, everything is there. Go pala fela ka dikobong Lebo. Sure. And ntato a sa tlhoki nix a ntshella di petrol a nkeletsa dintho tse kaofela mara re ko bolelle sex e bohlokwa ha holo di relationshiping, sex e bohlokwa manyalong. Ke ile ka fetsa ke thabile Lebo mara ke next a tlhoki nix. But ka ba le ha ke feel hore ke tshwere ke tlala ya dikobo. Ke bona ga ke sebeletse ke nix ha ona ntho e ntshebeletsang aiyo. A fumana ntho ngwe le ngwe mara sex le yona. Ha fitlhile fela a o fele karata re o tla itshella petrol o tla ikeletsa everything. Ka feel hore ai mara mo ke tlo bophelo bo iseng ba ka bophelo bo ke sa bo batleng ka gore ke tlo batla go jiwa strateng and a se ntho e ke batlang ke batla go mosadi wa nnete ke batla go rata ntate o mara ke a hlole ha dikobo di bohlokwa bana besho Di bohlokwa and batho ba understand Ba understand sefapa aba understand nna ke re batho understandang wa itse keng ba re wa itse go romantic go monate go re tholo sa itse o iketseng ha o fitla mole go apala bana besho. But what's man? Thank you so much, Auswaka. Thank you so much for sharing the experience. But what's on Nantongwe Ekhalang or Batba by check, especially the couple guys. But what's on say Akibatu is a party a discussion here. Mar I so wish but to back for the the prayer that the deliverance. Okay. You know why? Lena Lile was a re-experience to you. Can't you low? Oh, okay. Hey, I'm a cook, move here. Move several times, relow. But Kopo eda ntwe di buang. Ke nana le nna ntato loiwe ke nana loiwe ke mosadi wa hae because nna nyetse mosadi wa Mxhosa. I'm sorry to say that. yes. Una nyetse mosadi wa Mxhosa because each and every 10 minutes tla ba bua ka ex ya hae. My ex-wife this, my ex-wife that. Ebe ke re ho yena ke re nna yena re a tshwana re tswa manyalong. Ne? A o sa rata o boela go mosadi wa hao go ba jwang? A ke boele mosadi wa ka ke re mara wa tsore keng? O na le anger. And anger e yo bola ditho tsa mmele. Yeah. Wa ana asa dumele mara itse mo ke tshabang mo teng am founa re bua ke kopa re bue kai ke tholetse moswati ya ntshwarisa di curtain rail ka ra se mo ke boela ene ke batla ba honest le wena ha ke thola moswati hana nix
hana senta tolana ning sona mosadi hana tšhelete mara ka re mo ke mo ke dulang re tlo etsa tšhelete re dithuri ka bona re etsa ka njani yes ka re tla bona re etsa ka njani wa tsa ba re poverty is too romantic ka kry le gore poverty ene ebile a ke e bone o ke wa e bona ka go le monate ntho engwe and then wa tswa ke mosadi ke moshimana sa go leng tšhelete e ngata mara tsa karata e bea mola ke re monna ka re thoma kae a re mosadi wa ka ntlhabolleng ke tse ke be motho a re etse ntho tse ntle ka re you are more than welcome ka re you are more than welcome bane bane ho ka re bona yo o ka se tshepe le ba ke kopana le that guy nna ke tswa ka ra double story that guy a dula mokhukhung ha ke rota ke rutela ka bucketeng mara ke na mele mpete go utlwa monate yes ke sa tsebe le gore toilet go rutela kae ha ke tloa haka ke tloa ke ka kile gore kwa fela ke se ruta gore ke tlo botsa the power of that thing ke sa nahane le go ke tswang ke sa nahane di-microwave tsa go ke tswang ko teng ke re di ka sala di-microwave tse because ha di ntirele nix mara kwa o na le poverty kwa go monate pula yona ha ena ka mazenkeng ke utlwa ntho ngwa ke e tsebe But guys, video and voice note. Dumelang melentate November ntho mme a e buang ke nnete ho nyalwa dilemo ho tlohe ho le monate ka tlung ha dilemo ntse di ya ho supa bodutu nna ntate ke na qadileng ka ho etsa bodutu ka mamela mosadi o nka nako pele a teneha ene mosadi o nka nako ho etsa ntho ene ha tlo etsa ha o tlo kgolwa o ke mosadi wa etsa ntho eo ha o tlo kgolwa ha ba o jetsa ha o tlo kgolwa gore ke ena o tlo go nna e seng wa ka mosadi wa ka nna o dula ka tlong still ke le mosadi a dula still ka tlong still mara ntate November it was cold nna ka ona bata ma sa tse go futhumatsa mosadi ya sa tsebe go bapala ntho tseno di bona ene di bohlokwa go sodetsa strateng go bapadisa strateng ha monate ba bua nnete tsokere e utswa nye monate o e utswa ai monate ene bohloko ba o utswana ka ntle bo ntate ba ya lolololo ntate ha tswa fusi ka tlong le go bala strateng o se le bana ha bana ba botsa ntate o ka ntate o thowetse magwatsi wa ntate a thowela go betse selatsa so gona bomme 1 hour yo lekane 1 hour yo lekane lo utswatsukega o tla mo khotsofatsa kana ka tlong ka mona wa bina wa kolma ka wa pheo di etsa kaofela o khotsofetse le ka wa tsa lona le tlo dia moya le ba o bina o tlo bomme ba re ba tlo ha o bina o tse hlabana mo ga a o ikulu re na ya ka mo re thotho wa yona ho sontso kopana fa tedadidera tsara ke o jele ne di okay tadadida tur o bua nnete mmeke ba tseba mara ha re tla etsa ke tele go le wa tsa go jetse leti ke tla cancel bo malome o no bua ana ba ka ba ne o ka o jetsa ne ke tla tseletsa fela wa o tla tseletsa bohlokotse na di etse o bo ke bomme wa o tseba pinete wa o tseba pinete e wa master o tla le mo master pinete jwa ai bomme ai rula le dia moya ai ko ka na ko mo ke bona ba go ruta bontate ho etsa ntho tse stotho ba go ruta ba re fe mofuthu ha ona ntho bohloko jalo ka utlwa mofuthu strateng
e bohloko nna ne nkutlwisa bohloko e bohloko go ja mofuto wa strate ka tlong o hlola o hloleha ho thola ke ntho tsa botere tuta tsona strate ka nako ngwe feel guilty wa ke etsa hape o khutlo ke tla etsa jwa se ke tlwaetse se ke tlwaetse go bala le yona ha ke go bala le yona ile siyo ile strateng le go bala le motho mo ke a nyorwa le nna ke motho ke tlwaetse ke a nyorwa ke tlo nyorolwa ke ma o tlo mothola motho a tlo tshwara mnati le theke mone bo tlo madiana mathaka speed melo bale bo khotsofetse empa ena le khalantsa o tshwara melo sa bale o sa atse lo sa etseng tso kofa November hai tsa boteng tatwaka ke tsa boteng utswana tlo jula ile teng bophelo kaofela utswana tlo jula o le teng se tlo tlo e balea a se ntho tlo e change e tlo jula ile teng boss oh la na lo comment ne ke ba sho we ere a ka tirari de ke demo wa isebo nka khola se le udimo haholo tla di ba tla ga etsa o maka motho a reng entle ka o reng nnete tsa today jo ke le tshaba mo lenyalo yo but what's my guys ke le jetse tshiphiri honestly that's not good. This is not a joke ne when mametsi the way batho ba preferang di sex tsa ka ntle ka nna ntwe tsena di a tshabisa tsena gore ke kopa bua nnete bo di a tshabisa because now batho ba improve di sex tsa bona hape ntwe ke thutile yona nna o tireng pina bina ke no ibina le ai bina bona ibinne tu ke no ibinne wa tseba tururiri o tla mo tlo hlakola microwave zo turura o shinisa tarirera Marana a ke utlwi ka tlameha go etsa 0 ai ya service 061 tlameha go lona batho ba nang le 061 503 4617 061 503 4617 no but it's what's also the way but by hudisang by promoting ka tinta ba sex ya kantle no what's also swapa bana baby greetings keep me anonymous uskaba mbitsa ka lebitso greetings keep me anonymous. My husband has never touched or show interest to have sex with me for 24 months 2 years go like he's busy cheating with other girls, especially his colleagues. I don't know if I should pray about it or just forget. Ba araba motho. Ofe. Yena class. Areng a wa lebo le yena wa ibina pina eo o tsebella kae ai opela ha monate so. Motho wa yena. O tlo tsebella kae? O ha o wa lebo le yena wa o wa lebo le yena wa tseba pina eo. Nna ke tla tselletsa me. Maro e tsebella kae pina? Nna ke tsebo go tla etsa because let me tell you. Na ke a ke bona je re bua ka batho ba manyalo ke ne ke nyetswe ne ha ke so cheat a re tse no na ka ke bua tsena because I know ntsa shebelletsa ka comment ha rata monna wa o tsa di shebelletsa x o tsa di shebelletsa ntho tsa ka a ke so ka ke mo cheat okay ke nka from ba metswalle ba re hlepina ha ka utlwa hlesa e mula ka hamming o sa utlwina ya kae
It's a tudididadera. What's a hope of the Matswa? Tididide. Was it? Sure, what's a hope of the Matswa? Yeah. How do we get the winner? Mutunaring. That has to get a in 24 months. Guys, Nekiri Kitlabusa something. Yeah, hurry. One of the things you can about Twenka Hanyan. Kita Babului. Botan Lebu, Mabanu is I think. Do you know that when about King Edith say Pentilina? Pentilina, Katu. Banabarakin is a Pentilina. Katum. By Sibilisa is a money spirit. By Bilepela monitoring spirit. By Bilepela more Ainelante. Mauban, Nekrapela Lebu manifesta Mauban. Nekimorapel. Barbabatar Arohan. Elo Pentilena, you in a monitoring my melody Tabazana is a elo can never happen in Zetla. Pentilina. There was a time we kill about Pentilina. Lebuna Nori. Kia Tiba. Lina Bona, Pentilina, Bona Maraki Tib. Mau Carry Relax, Refanakayo. Relera Fanakayon. Now, again, Matatina Arbana, another Pentilina. To the same place, guys. It's Hanan Leona, same brand. Lebu equality, Linaki equality. In Tekina Nakia, Lebun Sana Hanore. Keep Angeli so. Unsarana Kaba to Basibitankakum. Maubani, unatoriki flu, a very bad flu, akula, bekimu rappel, bekimu jota kiriko ponche, ki bekiru yana kupa kutu sa ku for this. Atoriki flu, Sat Wednesday, unatwa chemistry. Thursday, una robeti flat maubani, uko say, or robeti akula, mantiba itaki fit like bekimu sheba kirawana, koko rappel, itaki mrapela ba manifesta, agi mrapela manifesta, balwe kiabare, Babatar Arwahane. Barbabatar Arwan, Bariki yete Pentilina. Kana Kileka shoot, Kana shoot like a phone, Bariki yete Pentilina, Babatar Arwan. Na manifesta Mabani Busi. Barba, and a barbar Shebo, no more. Basa on a Facebook woman. Barabona Facebook woman, Barabona really happy. Shall have a thing to you. I'm about Palaluna. Le bon manjol. C'est le manata. Bana babwe ko lebu. On a tiré qui flou. Le chaka jwal. Ça roche. Le enten jwal ho lebu happy. Qu'il vous a l'enquête. Qu'il vous a l'enquête. Bien sûr, je la pole. Il vous a l'enquête. Bien sûr. You get a bow, Jamu. Had you fish a move, but you won't shoot the halona. You are to cook. The woman. Savangata. We're not like I went into Berlin. Solomon. Okay. Do I not bring on gentleman? Would you like a mother diplomatic? Pammy. Baba in my Kiboma. Babangata, Sal, Sutu, House, Babangata, Mutu, I got on a day. What I got on at the Mutu. One let out of Lagoan. Okay. Night in Becky Cherry's an affair. Eh, maybe you take it again, I can well lend to you, Alona, you get a bow, Jamu. Had you fish a move, but you won't shoot the halona. You are to cool and you don't take it in Tozo to cool. On a dozen of you, Eh, shoot the halona like you do. Barry Baba will label. Maban, Busiu. Barbabata, Utamuna.
ba tlo shoota for the right pick mara actually bana ba batla gore tlore arohane ha re tlele tsena tsa boloi re bueng ka Mdavazo tshididare ila everywhere rata pina ye ai bana le ba rata pina ye I rata uswaka I rata but then nna ke batla gore guys if we don't improve the sex tsa rona re tlo ba mathateng ke homgele are ngwana o ngwana Pastor Novi ja ke ngene ngwana o se ke ngwana hae ba batla go shapa ka stompo hape ne ba leke ke mo rapeletse mabane a ba hlatsa a shota maleme monna ka nna ka mo rapela a shota maleme a re lo ile ka pentline guys ya o qetela e re batla go kwala ka yona people ba tshwanela ba improve di sex tsa bona but a de dipelo etsa ke kopa o ba jwetse o no itse ha ba tlo kena topicing but make them understand gore ba tsebo go ba thakua relationship in le kae le kae guys o tlo batho ba ngata ntse ba kena mo the relationship and about ba attackwa sexually banna ba bangata ba attackwa sexually or di penis tsa bona di sketsa ema hantle ba attackwa ona le mothene go tjotsa kae rile ra ba rolo kopana le re a davazana na le o mopo re kopane le yena o mopo 1 hour kwa ya ka hana ema 1 hour ex yenu ya ka yena 1 hour kwa ya ka hana ema 1 hour ke tlo le konta la story hello Lebsa Ngwana and Novi. hello mata baby Lebsa Ngwana and Novi. baby Le Rainbow Mascot. ke runa bana re shapuena Madlalelo ya batho. bana ba mo qetile last mo botse last Bona ba tla o ntse ke loya. Mdavazo a utlwa pain a re be dedi intsha anyane ka intsha are ke sharp ha ke re ke Mdavazo utlwa pain ke ntse ke le modima Mdavazo ka mo rapella ke le ka odima hae ke kangana ke thapelo kangana ke Mdavazo ba lo ke ba bua ba re ba mo butsweletse moriana ka le KK yena ye Yes. Yeah, batho ba fosahetse ka ntle ka ba mona. fosaetse go jwetse Ai batho ba fosahetse Ba bana beso. fosahetse. But the most important thing gore ha o bona hore ditaba tsa hao ha di sa tsamaya hantle, ska tswela ka ntle o lo cheat. thank you Bua ka ditaba tsa hao tsa thobalano le molekane wa hao kapa le partner ya hao. Hobane once you go outside o lo cheata ke mo motho kopana le mathata. Basadi ba hona jwale banna ba hona jwale ba sebedisa ditlhare ka mahlakore a mabedi. bua nnete O ntse e sutela jwalo o ntse e sutela ka ntho monga yena o e lokile. sheba Ha batle ha e kena mosadi o feng kapa e feng o batla e kene ho yena fela. ke fapana ga itsedi ya ka wa tseba Jwale ho hobe ka ntle ka mona. First 5 years ki tla re ke bitsa ke honeymoon phase. Once the honeymoon phase passes ke mo mathata a tlo qala. Ha o qala mathata ska baleya bua ka ona. Ska baleya bua ka ona hobane mathata a tla dula le teng di relationshipeng. Tlo di jale teng re rata ka po sa rate. Na ke dina le dilemo tse 13 ke raka go lenyalo. Ha se di fetile dilemo tsa honeymoon mathata a qala ngwaneso go go fela o khumame go apele o bue ka ntho mo le sa o tshwareng hantle ka go lenyalo. Communication is very important. wow Hobane le mathata a taba le mangata e tla be le bana ka nqena e dikoloi ka nqena e le ntho e nngwe le nngwe di tla o duma hlo tsa lona le babedi and you have to make it work like it or not. You have to make it work.
Wow. So dintho tsena tse nang le ditsebe kuku le phatene ya bontate di na le ditsebe o bua nnete mmoto wa ka di na le ditsebe tse lethwethwe ke mona mo sexy go qala go decrease ha e qala e decrease motho a nane hore e mong o na le mathata ha sa tswelwa ha sa etsang kanthi ha se mathata hore ha sa tswelwa ke mathata ka go lelapa ke mona mo communication e tlameha go qala teng because kantle ho be palo ba tonne mahlo ra le bua gaetse di ya kahle ya le bua mroti nove thank you modal ale bua sa my darling my darling oh askis go gautse askis go gautse voice note because o pata voice ya hae le pata di voice manja yena manja ar why me bua so re tseba to pata di voice mar guys what's my ntho ya o ikutso very dangerous very dangerous ya lona ntho ya o ikutso e kotsi hey o tla go ikutsitsa ha ngwe ka thwe ke ntse senotlolong se sa phepelo o tsela kae be ntho tse wena tsela kae ha ke re ntho tse se re bua o jwa le bua jwa jo ka experience ya batho ba haholo why o ditsiba wena go qote a ikutswa motho e ke mo tsebang ha ka ke lo rota lo tsetsa ka ke lo tsetsa Maya. No, qotela ke ba qotela ke o ke mametse ya ke re mametse voice note ha re mamele mona Ndate November skanyahama a botsa mosebetsi wa hao o tswile mmatso le a tshole lona ke hala go khothatsa mo le sa mosebetsi wa lona o tswile mmatso o sile o etsa mosebetsi o tswile mmatso le wena etsa mosebetsi o tswile mmatso o etsa mosebetsi wa ska ba khathala o etsa ntate le wena mme o etsa mosebetsi wa ska ba khathala but once wa khathala ba matata sexy ke ntho mnate na go se wa tshosa ke lenyalo o no tswela pele wetsa mosebetsi go tswile matsogo because wa ema mona wa bolela go wena o etsa mosebetsi o tswile matsogo go rane tla o sebetsa o tswile matsogo o no keep yona mo a butle pele bua go ha ke e kalo to tshu ore e ke yona e ka di ska ba khathala but once wa khathala ba matata sexy ke ntho mnate ya ba ka o ikanyo dumelang melentatole ene sexy e monate ha o etsa le motho o maratang le ratana ho le monate e monate haholo jwale ha o mong a ka etsa phoso e ba mathata monate wa ka ntle o etsuwa ko go hloka mofuthu ka tlung sex ya ka ntle e tswa go hloka mofuthu ka tlung le yona ho se maintain jwalo ka ntse go a maintain di sex tsa rona di maintain ntate November but ha isa maintain o etswe jwang ha isa maintain o tle mmena phone la re a ona le ntho e nngwe le e nngwe e msadi ya hloka but the material things are disilrato the material things are disilrato e ona le batho ba di ratang di material things ma ka tla ne iputso ka lekunutu sex etsa tsohle ka sex o ka etsa tsohle
tsohle hell jalo ka o tshwa go ka monyaka o tloa hlong ya loto sex o ka etsa tsohle jalo ka baneng ka tlong ha di etsahale re di etsa strateng re etsa tsohle strateng ra ba tsuna from head to toe no suna motho mo head to toe wa hao sa msuna head to toe ha sa go baneng na ha ke toetse na sa le batla lata kole ya tletse fe ha tsha motho lo lata sho kana kwa ne ntshane sentse tshwela pula yana motho ba tsa mo se pula ntse na jwa o jwang a o tlo founela pitso ka spito ga mela pitso be pula yana ke kopa ho pota rona ke nke segele ke tla pota ka mo o mpotlo bona go ntlisa le baka lena jwa o bona mo ya ntenda lunch fela mthatle lunch mar wa tswana ntho e ke lang ka yona guys what is painful ya pele ke boloi guys boloi bo bongata ka bona ke rena ke bobona ke guys botsan lebo ke mo rapeletse ha kae and if next rapedi lebo ka be re arwane le lebo as we speak ka be re arwane ke le blend net number 2 ne ke re ke le qoqela hore motho ke banka ene re kopane le ne 1 hour re qetile re sa kwa ya ka hana o ema ya hana ex e nngwe ya ka kwa ya ka ya hana guys ya hana and that person ne re have sex abnormal ya bohlanya ne re have sex abnormal sex ya hana tsatsing leno ya hana for 1 hour reduce o fela relax kana botsana re mapuna ka morapel ha ke morapel ha manifesta batho ba loe ba re yana ba mo butsweletse hore a be dry ba mvuthelele ngaphakathi number 2 lena ke ba re ntho kwa immo le subelela kwa ke ba re ba nkintse moriana mo kwa ya ka isa tso bona ke bua pela ntate modimo ha ke peta hore ke peta mo deliver le nna ke be ke re ba lo ibana ba ntse ntho kwa ya rona ke kwa ya ka ya tsa ja fatshe abuta tsa ja fatshe wa ba inotlela guys ba inotlela guys bona se fapana santa tem wena no re fana ka experience e fia yo itse ke ha ka pa yama ha ke motho ke motse ba ha se ana nga ikutso ntatona ikutswa okay ntatona ikutswa eba ha ikutswa a thuile mo fosaetseng okay ngwana na fihla a ikatlatsa a inotlela ya ba ha fihla ka tlung ntho ha etso a etsa tsoa ha etso o ha ya fihla ntho a ngaki ya Sesotho maka Sesotho ba utho ho kotlopeditse o kapi wa tswa ntho nna hape ntho sanke a re tleletsa boloi re bua ka taba ena o ikutsa nna ntho o ikutswa guys ke a tsaba it's very dangerous guys ona le motho ka re o qata o ikutswa le ena you will never enjoy kuku ya monna ya mosado kapa ya monna wa hao bon wa bona ntho o ikutsa ke utla jole ka le bua ha monate ba ba batla mamngane ha ke batle motho o ikutswa guys hona le batho bao when o ka ikutswa le ena because ali le tsena guys and kuku tsa lona di tshwana ha di tshwana kuku tsa lona le di kwa tsa rona di tshwana ha di tshwane mix le performance ya rona e tshwana hona le batho ba tla reng ha ba le ka odima hao for the first time o bua China hona le batho ba tla o buisa ko re tla bona hano wena le Jackie China le di cousin na bilenze ke nana ke malone the way bon this thing ya we ikutso is dangerous because when all about to work and how qeta o ikutswa le na qeta o hoja you will never enjoy your partner for the rest of your life bon ke bua nnete ha le tshwane and ha re tshwane le banna ha re tshwane dikuku a di tshwane nix dikuku a di tshwane le di grip tsa teng a di tshwane
tse ding le ditlabore tsa teng a di tshwana so this thing ya hore kaofela rona be re feel hore most of the time re tla be re lo ikutsa ntho e dangerous it's dangerous now as we speak hona le batho bao they can't cope the relationship in ntšha kapa manyalong a matšha ba kgone ho cope because you are still hooked to that old and to that previous relationship hona le batho bao re kopaneng le bona ba tla reng ha qeta ho ja ha o sa hlola o tlo mmatla o tlo batlana le motho eo hona le batho ba ka reng ha qeta ho ja o tlo o tlo batlana le motho eo ha o qeta ho ja motho o tlo o tlo batlana le so a di tshwane dintho tse as much re bua ka bo bravery tsa ka ntle di monate ho etsalang nna ke ithutile ntho e one hore re destroy manyalo a rona because one thing for sure qeta ho ja hona le motho a reng ha qeta ho fa kuku mohlang o kenang ka tlung ha o sa hlola utlwa kuku ya mosadi wa hao ha o sa hlola o e utlwa ha o sa hlola o e utlwa hle hey una di ku tse tla buisa English o sa itse o sa kena school oh ha o tla nna re tsebe English mara wa e bua o tla keng o tsenda te November re bontshe re sejusane jwang se ka lebala se ka lebala yeah o sejusana manyalo ho very important thank you so much Selwane thank you so much ho sejusana ne ke bolella yena Lebo ke re Lebo rona rena le di challenges rona rana di ministry two rona rena le re phela two lives I'm a spiritual being I'm a physical being Barut re phela maphelo mabedi sometimes remove from being a human being berba a spiritual utoloro you think about dintho tse spiritual unana ka dintho tsa kereke ke ne ke mo jwetsa Lebo ke re Lebo it's like when una le monna wa business bana ba di business ona nna go di business di ba frustrated hona le batho ba nang le mesebetsi ba sebetsa hona nna go di company mesebetsi di ba frustrated and that time really frustrated sex drive tsa rona dia drop sex drive tsa rona dia drop and the drop is working because we are busy we are frustrated nako tse ding le lona basadi hona jwale if ngaba le wena le bana le wena ka tlokamo do you know that sex it will reduce you reduce sex it will drive if re ka etsa bana sex it will drive it will drop you know why because now you're going to divide your attention nini ngwana ha right do you understand ngwana ha right umntana uyagula automatically your mind ya shift tabeng ya sex o focus on ngwaneng so ho sejusana ho bohlokwa especially manyalong one the lingerie ke a system ke strategy sa ho sejusa your partner lingerie that is number one lingerie bohlokwa ba lingerie ke ho sejusa your partner underwears depende o kgona ho sejusa penti o kgona ho sejusa partner ra o ka penti it depends on bana ba bang ba you need to know monna wa o tenwa ono ke eng you need to know mosadi wa o tenwa ono ke eng ntotse ni very important you need to know partner ra o tenwa ono ke eng if partner ra o arata lingerie you need to use that lingerie to seduce your partner you tena lingerie o yetsa eng o buisi ngombe ya go tlisa kelelo ya hae o ntsha kelelo ya hae distressing o yetsa o re hey kelelo come back o go tlisa kelelo ya partner ya hao ka lingerie that is why o hlola o tla ke rata ha o tenne agrotse ska ya di wa tseba ke mo jwetsa ke re baby wa tseba o tenne jwalo Shaka Zulu lingerie very important very important tloela ntho ena ya lona go robala ka dikipa tsa bo Kaizer Chiefs tsa bo Pirates ANC bo Celtics ha e sa leyo but lingerie is very important number 2 sometimes o khona ho jwetsa motho gore baby ke na le baby please
ke kopa o ncheck hle sheba baby kopa hle ke a hlohlonelwa mo baby dia gauzelela baby nshebe hle ke a hlohlonelwa mona sheba baby ke a hlohlonelwa Oi te dia uka. Oka. No, wa mujeta mutore baby. Baby, ki go bon shebe mona hle. Ha ke tse ka re ke na le pace. Oka. Shebe bi ka re ha ke tse baby nda khauzelelwa pa. Baby, wa nshebile. Ndirata. Se re nna la kwa ka mos. Motho ke o jana se sheba sa serious. Abi mari akre ke demonstrate affair. Wa o sheba bo A ke ritse ditsebe ntho di a utlwa di le dintho. Now, that is number one. You sometimes you just tell your partner. That is why but also ba be happy. Sometimes when it's a partner, baby, come on. What's about ha go hoa mo. Baby, come on. And I can't go to no and say, wait a enough. Baby, come on. How come motor baby? Sheba mona wait some uncle. Yes. Lola. And ona ku smart. Na ku smart. Mo tshwa ka o bona hoeletse motho mona fitla re don't thusa. A mo letsetsa le ka nne. Now, dikuku di a fapana ne. Hona le dikuku tse sa appetizing. Hona le dikuku tse appetizing. Sa prezi ke tswa bua. E ba stressa. No, la stressa. Ja. Ha? To khulume. Ha to go jetsa se tswa. Ke tswa ntse sa appetizing. Ke tswa. Ke mo ratu ina la mo dbela vatsi. Curious ambe. Ah, le tsira. Jo, ha wona ke tlo mamela attentively. Ke batla go tswa tse sa appetizing. Ke tse jang. Uka manja. Go deeper, man of God. Manja. Bon. I cross my finger. Kibwa from a man's perspective. Yes. What are you watching from perspectives? Kibwa from a man perspectives. Yes. Texties. Yes. Yeah. What's that perspective? Go join me back I Hona le dikuku tse appetizer. Hona le dikuku tse sa appetizer. Hona le dikuku tseo marama a tsona a kwaetseng kuku. Jwa. Kuku e gqunywe sizidlele. That bella go haskrella. Hona le dikuku tseo di kwaetseng ke marama. O thole marama a kuku a kwaetse kuku. A kuku yi marama hutala ba. Can I go deep? What is man of God? Hona le dikuku. I was on putting my music at Fogo de la Salle. Le mo mamele. Oh, my okay, let me go deep. Can I go deeper? Hona le dikuku. Tseo marama a tsona. A kwaetseng kuku. Hona le motho yes my. Hona le kuku tse so. Okay. Oh. Mate. Ja. Hona le kuku tse so. Na tse lipsi in fait. Hona le tseo di lipsa tse nditse. Ha go tibeli. Bona le message. Tse di beri khaisa malimi a mabedi. What? Oh. A di tshwana. Ha di tshwana. Je le appetizer ki film.
Ya o go tlhalosa. Ke go bobele ntate one. Ya tsa appetizer ke difeng? Ke go bobele ntate one. Ample a buang a paka. Ha di tla appetizer ha go hlaka o tshwana. Ha go hlaka o tshwana. Hona le botate ba sa rateng leme. Hona ba sa rateng ala mabedi. Hona ba sa rateng eitseng. Hona ba ratang. No, hona le tse di tsena le maleme a matelele. Hona le tsena le maleme ba bang ba di rata. Batho la di ku tse hlaisa maleme nje gore tsotle bona hore ke kuku la motho a teng a entse tsheng. Ke la kopeditse. La wa e bona hore ke kuku. Yes. Lebo se ka mosha. Gona o bua mine. Ha ke le batla go utlwisisa ke ma. Ga batla o tseba. Batho ba ne ba hula di malebe a lona. Batho ba ne ba tseba hore ntho e ne bohlokwa ka kang. Hona le dikuku tse kwae tseo di lips tsa teng marama a yona a kwaetseng kuku. Do you know re tona le batho kuku ya marama a kuku a kwaetseng kuku ya hae. The same person ha ka tshwara marama ane a kuku a ba wa bula tje kona tlo bona kuku. Shaka Zulu. Sure ba go di phahleng maleme a etsa jwang ka le dibele. Ha ke tsaba bua ke ba betse le bofumana. Bua ngwaneso. Tsena ha re tala mo re ya. Ho tlo bua ka ntwe. Batho ba ne ba hula. Bana ba etsa hore kuku e hlahe. Kuku tshwantse o e bona. Kuku tshwantse e hlahe. That is why hona le batho ba bang hore o bone kuku ya hae o tshwantse a e bule tjena. A tshware marama ano a kuku a ba bule tjena. Then o tlo bona kuku ya hae. Ka ska o ba bohloko khosong khonwa ka na nkotla mehlaina for ona maleme a le na kutle bohloko. O ka na mo le la jo le wife. Ga ithuta papa. Sure. So high appetizer ke a hlaisitse. High appetizer. Ke a hlaisitse le liminyana e hlaitse la simatelele e wa hlaisetse. And kuku e jwalo how monga na tinne penti. Shazas be ukile bona malimi ano a hlaile a raile penti. Ha ke ya. Ya go go. Shaka ba mo guthi ke lo hola. Ke lo hola. Ha sa hola mo tu ha so re ba holo. Ha sa hola, di sa hola. Ha di sa hola. So we se ka re ka bona le banna mo. Then monna yo maleme a sekete. Tewin. Now, ben unto mutiana le malebe. Ade, o batho ha holo bana ke batla go tla mo. Yes. Malebe ane ha raile penti. Jesus. So tla ka ga penti a etsa a ga jwa. Luna, Skeleton Maya. Bala go bela mo tabeng ya botlhokwa ka go sejusa. Ya sejusa please re go tlela yo. Shem. Ku ga ile tse. O be a pesa penti. Ne. Patay na malim. Ne. Hanal malim iya ta cin.
ano ke a maholo I think a etsang ba a maholonyana now maleme ano when o ka wa tshwara maleme ao o tsamaisa letso hodima paint e nang le malebe ao bontate hleskala nketsa o tsebe ke ngwana na Mosotho no ka itshola o sana le batho ba o la nna la gala ha ke itshole mantša a wa itshola na ke itshole basadi ba le mamele bana ba bana ba etsa basadi ba nang le malebe ba nang le bana le basadi le mamele bana le advantage it's ke khalla o re basadi ba nang le malebe ba na le advantage e tshabehang haholo guys ke khalla one man Kian, kuku print. Thank you. Wait, kuku print ha sa ba le kuku ha le tenya fela e printile itse. Le malema khono printer. Kuku. Biskan se ba tsena. Tja. Honna le motho mong ne. Ene ke motse tje. Kuku ene kwa etsintho. Marama kuku ana kwa etse kuku ne tuna le kuku tse sa bonana se fapane ke bopela ntate modimo o thole ke kuku ye le ha tene paint e tla be ntse tsena fe patuna le phapang pakeng ha sna ke tsebe o nna le mothene ke re ha ke kore ke be ke utla ke re nna ke ba bua ka we ke bule tjena why ke bula tjena isn't normal motho ai bula tjena hanga taba ka tlanka ntse bua ka motho motho a bona ha sa tala bua ka batho so a bula o bule tjena ha o bula tjena jwalo o hla kuku ene o thole tse di na le yona nama yane di na le tsona ntho o tike di malebe ana but aka hare a kwaetse ke marama a kuku. So, who said you are partner? You need to know the kind of cook you know. That is why how le musadi how said you are partner? Una le kuku e marama ai kwa etsinje. O tshwantse o ska ba tsaba o tshwara ento. O ska ba tsaba o tshwara kuku marama kuku and then o bo bula nyane tje. O bula ha o bula tjena o hlaisa kuku yane e kwa etsweng ke marama e valezi zidlele shaka su ha ka sina teta o lena bonkgono ntho bonkgono bana ba yetsa da a o hloke re abe matelele but sontsi kuku tshwantse ntho malebe ane a hlaya kapa kuku tshwantse hlaya o na le kuku tsa tlhotholo re ana malebe mare hlaile kuku ke malebe hape no ba banga ana malebe but o thole kuku ya hlaya kore akre hona le marama hona le delay tsa kuku dilabia isin malebe tsena tse ka thuko marama ka kuku hona le a kwaelang kuku hona le a dulang a sa kwaelang kuku hona le batho dikuku tsa batho a di tswane ga re ke di bona TV ne ke di bona TV ke a tswa lona ka mogale ntja tsa ke TV fe hlahisa dikuku SABC ntho SABC ntse go ba le meeting batho SABC la ke tla re ke SABC ba o ke gale hola ha ntse ona ne ke bona e se bapala ke sa tsebe bapala ka ntho mona 314 ha ne ke bona e se bapala ke tla re are ke tsela ka ne ke bona di kuka di tshwana ke tla bua ka ntho ngwa pele sa itsebeng hore
le di-position tsa dikuku di tshwana tlo hape position tsa dikuku mo di dutseng teng dikuku di tshwana go deep ho na le batho ba kuku tsa bona di dula mo ho na le batho ba dikuku tsa bona di dula mo le suba le mo like le suba le mo bona batho ba rata senana so ka le suba le mo le utise udimo ke kuku oh sure ho bua le batho ba le soma la bona le leng ka tlase ho ba le batho ba le soma la hae le ka morao hanyana di kuku ina le position tse di ntho tse thata kuku ina le position tse batho ba fitile kuku ina le position tse 3 to kopa re ga di position bo ntate ga ba hona le kuku e dulelang ka pele le ha motho a eme monga yona wa e bona kuku ya hae la eme gona e bona kuku ya hae a eme ka pa dutse a eme straight wa e bona ke kuku ya ene wa le bona ho boba le motho ana le lesuba ka tlase ho boba le motho ana le lesuba ho ya ka morao o ke yang ke mfa ka ncinci and most ya batho ba jwalo hore ba utlwe sex monate so ba rata doki most ya bona ya ba le sware ka morao bana le lesuba le hlaeletseng ka morao ba rata doki because kuku ya e ka morao hanyana mara re buenyena ke gala ntatai one man ba ba shweletse basadi ba tshaba go basadi ba latse ba shweletse ba bona buantleng go fela na a tsala ka fa ke nnete o type o shibile go fa ke nnete ya ntho ya re dikuku ha di tshwane tseni kuku ya teng e ka ntle e exposed ho bua le kuku e patweng ke marama e fitlo zinto zidlele ona le kuku tse sefapantse ka hare a ke a tseba toro ha re mo ntse batlo sheba o ke lebetse a ke a tseba nna ya ka hae a ke tuga ka no na sa ro explain wa no sorry how ke re nna ka ha ke tloe balela go tsotso di badileng ka ofela ha o ska ba ne ke tlo tshwang ha ska ba bana ke ga nna wana ntho tseo ne ke ga ka nna o sa balela bile wana ona o ska bala mo a bile wana ona ku next memo mruti so nna ke ya halalela ke tsintho tsintsha a wona ke kadile ka dino tsa postola ke nnetse ka ta dine ga ka nna wena tere ya kwala ntate wane fela aka njwetse 0 la ka romela voice note ke le toilet ma tsaba o bua tlo antima tonight oya ha o tlo type o shebile kwana ke fela go jwalo o e hlakole gona fela ke fela go jwalo fela go jwa motini lo la le no di etse pele le tena mo 061 bontate ke batla ntate wana ka ntsetsa gore ntho e ke buang ke maka kapa ke nnete na one man ke mang 061 503 4617 061 503 4617 nka tonke tsa letsatsi bosibu wena sonto rona re batla bopaki ke batla ntate wana hle 061 503 4617 but the only thing is alarm that doesn't mean enanle exposed monate feta enang le marama no but se ke bua ka gore how di shebile tlo ke etse mohlala tlo ke etse example ho na le motho ka tenang sweater o bo sa bone deep print bo sa bone kwa ya hae ho bo ba le motho ya tenang sweater o bo bona kwa ya hae kwa ya hae iba exposed maruna le motho ka tenang sweater bo sa bone kwa ya hae le teng tso dependa gore na motho ka bo mong o rata ha o hlaile jwang tlo dependa gore motho hlaile jwang bontate buang puo ba
le baholo hleng ha ba bue bontate bana hleng Kena hle bontate lona le nketsa ka tsena mo etsa di. ke ena fela tsa ntse Lona le nketsa mo etsa di be ke le. Ke batla ntate wa experience tsa le mong ke experience an. Ke experience. Ntho a mara rona bona TV Efe di position ke ne ke di bona TV. Isa ka o shebelletse ntho tse a le mong isa ka ona ne le shebella takalane Ba so ba o hamba thaba o bua batho ba sumbo Hai mo ke ntate Are wa ka ke yo ntse fela o ntse ga fela he can relate mara o tshaba go commenta ntate wa pele ke na sentse go utlwa go ka nnete o vumile gore o jwa ke ntse fela I can relate now are go tlele tabenya o seduce partner ya you have to know how to seduce your partner hotimo lentikile George le pedi ho itse what e patjata mazambane le na ke tsuba ka flyer ntho nini okay mhlome ke ntate a ke rutle mhlome ke ntate sky etsa ya ntate Moruti dikuku a di tshwane kuna ya ka re ke ya khomo ya go morao ya gore dule go morao ya gore inonile wa e bona ya gore inonile ke yona nna ke rata yona ya go inonile ina le magura ba kana le hura ukere are ditsi morao dikuka di tshwana baby di position tsa dikuka di tshwana di position tsa dikuka di kwa nna tse ke ka di dutsi mo ya baby o jona mo go tswanto baby e senya hao wena o ntse nna ke ka di dutsi mo ma haisane di a di tshwana ona le motere nga emiche a hona le mosedo re nga o emi kuku ya bui bona tse e sing print kuku not print kuku bui bona and especially tsena tse senang ntho male tse senang marama tsena tse sa kwaelwang ke marama tse sa kwaelwang o gona e bona tse e betlaile tse di lips tsa ntho tse di aka etse tsena le tse di a bona ntho tsa lentse di ntse je ebe o betso bona why take it why mathoba thutentse chile hle di a bola o gola morao ke o bola ka bo se ngwana ke bua ka bana Ona le tembi a bonta te bua se arena le kwate ha go wa ka kwate ke go bula ka batlang go ithuta 061 503 4617 061 503 4617 harenki ke bana ba temo are monki se ba di bitsa gare ba re ke malebe ntate Moruti ke malebe tse tselengae ke malebe o explain yena tshekin ntate yo thobela ntate Moruti vela hayi o bolela nnete bo dikuku tse di na le different working positions engwe kuku ke la kwa ko morao kwa either o mise moto hodimo o kono ithola ntate Moruti engwe ithola hapa tla me hantle o bua nnete ne o right Moruti wa o bua nnete khotso ya belo batho o bua nnete o bua nnete it's ba di most about o bua nnete ntate most about ona le kuku e dutseng hodimo mo
they prefer missionary. Now Bauno, when umoja, if a robot is straight about quala the rope, when now ubutu disa the rope as a man, ne? That's man marba uza pour auto to disa. So yeah, na urobet so then we now to this so. Now, when you have a sexual motive, ne? How many times penis ya how? It's a maya with dimakliti high. We want to say what? Get to do Nasa. Did you call it so? I'm telling you, that is what I said about or Barata missionary. And then, okay, can I tell you the honest truth? Do you know that you quite a this one? Honor quite a say straight. Honor quite a say me so. Honor say me so. Banana is like I you be boy, I got to the cat. I bought the bone to internet. To no, I say the Facebook. Motola babe na Facebook kana begin to say. Di bonse di hlai. Ile bue kana e kana. Nne ke mo itseng khoshonyana. Be butsana kae? Ke di bone ha ka ba motho tsa bile post. Hello ke screenshot di go bontsha. Okay, but like now it's very important. Next week we post or aditwan depends sabanna aditwan trading the MH ishebela dimuche trading the MH trading the M straight trading the M so I can tell how didn't let get my super like it. Pinterest assembly. What would be second of now, seducing your partner, very important. Very important, guys. Sometimes, oh, mama friend, that is when I care about to back Nana, I get to live there with like a banana. No seducing partners. I work a banana. Joe, have it. Can you do any comment to him about I give at him your banana when this? You. Okay, Sylvia ring at least as much as you cook this one. Need to acquire this one. Now, seducing your partner. That is why you sometimes or cancel slap. If your partner are rata doki style, come on, baby. Baby. What's a doki style in Toscana? Oh, baby. I should do wait a location. Do you kill you? Sure. Oh, no. Do you kill? Do you guess into it? Yes, it did. Do you guess into it? Oh, no. Then, when your partner are at a doki style, oh, no, just a fellow baby. You could punch a fellow monate. You could punch a fellow mo. One say juice. Or what is a kelelo high or a sex. Okay. On good. Number 2, Liruna Banmarona yet and here. Give it a baby. I can take a sonera monasha. Coupon share more. What baby coupon share? Okay. Or baby in share.
Di wena wa hlolehle. Yo, I was voice note. Tate Moruti khopela o botsisa a ke Stevie straight language ya khopela o bolela Zulu. Tate Moruti motho mosadi ma o thatha imuno wakho ne ufaka la emuva wakhe la kuphuma khona masimba sela ufaka khona igwayi wakho la ufaka umuno futhi lo mkhulu lo ya so uthatha ilimi lakho udlalisa leya bontshisi mawudlalisa leya bontshisi umbona asikwata usuka sekuyenzakaleni lapha ya mase kuyenzeka so ngicela ukuthi ungiphendula lapha ukuthi kusuka kuyenzakaleni how come no how o kinya ho number 2 how qetile bonka le limi lawo le bapadisa glitting ne abasquita ho boyetsa etseng now batho ba tsebore number 2 enale it's also a G sport ka buyona it's habeya ka motho mo le mo guys number 2 dibono number 2 baba it has also a G sport esabekayo that is why abafazi abaninja abafuna ukubanjwa impundu but the reality of the truth if basali bana bakathu akere lejane dibono guys akere lejane dibono kopana nkutlo what's akere lejane dibono next baba nketso dibono tsa lona le batleni tsele we bua ka no akere lejane akere ba jane dibono angithi badlane izibunu baba but ngithi just your finger ebapale dibono tsa motho guys allow your partner abapadise dibono iseng a kinya kwa yana just abapadise dibono dinale G-sport ngwe tshosang dinale ntho ngwe hlantsa so baba the reason why umuntu esquita it is because that thing if iphanange could ietsa hore ube more you become so much horny uba more horny uyabona mawudlalisa akere lilo jana dibono guys kopa le nkutlo because baba mbalona dibono tsa lona le batleni ska tsona but hlapang le hlape dibono ha le qetile nna nqetile hlambi impundu then you allow your partner to abapale dibono abapadise dibono tsa ha qetile abare ka a register no wana haide bibi let's go ke demonstrate ka hlong fe wena demonstrate la teamwork hlalosa ha ke ba hlalosa hlalosa qetella he hlalosa o swa o nore ba hlalosa 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 he hlalosa motho e metsi o Novi hlalosa baby Novi hle hlalosa ka pose so andazi hlalosa baby motho ke na go batla seta ka tsa beta batla duki la ta seta tla sa beta o bua nnete o bohlale motho nna ke itlotsa ngwaneso ke ofuma ke itlotsa tlafu ke yona ke ene rimming o bua nnete ntho mo nona ka dibonong yo askela mpotsa ke tswela ka TV ne ke re TV mo so o no tlompotsa ke tswela TV o no re tlhalosa kana kwa no tlhalosa ha ke re ntse ke demonstrate ha ntse e bua ke re jo ehle ke sentse ke bona hore ha motho a bile manala manala wa tsaba bua ka manala bua ka manala ha re kwa o manala etsang pele so guys it you don't need to
but ntate moruti kgopela o ruta le basadi kuna le dikuku tse dingwe ntate moruti ma o fetsa go shapa 1 round magare o inka baye wa di kwala hlogo ne yo agare go khwele something mo e dira keng ruta basadi ba ruta go hlapa ba ntate moruti ma o fetsa go shapa 1 round magare o inka baye wa di kwala hlogo ne yo agare go khwele something mo e dira keng ruta basadi gore ba ruta go hlapa ba bangwe ba hlapi ma o nya go mshapa ka dog style yo kong ga masipa fela a o sanya go lo boyela go yena ei gopela o ruta basadi ba ruta basadi ntate moruti ruta basadi Ara shapa do style. ba spenki motho a sa mo shapa go motsena motho o so le bontso ba ontso na wine ka bona e kotsi hampe non-alcoholic thando sang it's non-alcoholic uthi khanya di bunu ke tlo go bala ke ayo di bono di monati and guys di bono di monati lo ubontate as a man clean di bono tsa ubu alla wa your partner ra o tshware di bono tla yo di bono yo tlela di kwa ya ska la kinya di kwa because akere kwa ale batli di kwa italo di kwa ale batli di kwa ka di bono tsa lona monwana nje la o sa kena deep jwale teng bila o kene deep fula sana ya sa ewo o khutla fu I'm watching from South Africa hana mhlaka ke bua jwetse ka go ntse tlo bua taba di bodu mo marena e ya next week na di bontsha ke re bua ka yo because but banana re ha re bua ka di bono people they think or di bono ka di sebedisa only for o kinya penis no if you don't like or o jwe ka di bono as a woman there's nothing wrong but allow your partner or apapa di se monana a kinya monana hanyane ka di bono. I'm watching from What? Ai, não vou para quando. Para quando estás? Quando but this guy William, yeah, but person because can it do staying hang. Do stay. Oh, wait a minute. When do stay? And I'm not supporting because I. I also do you stay? Do you stay like the blue say? Do you stay like the blue say? Tate Moruti ke vile ka jao mongwe last week Saturday. Makifetsa last week was a long weekend Saturday. Ka mojako du bono ka monwana ke mokwele wa thaba ka Sunday wa buya futhi a re go gopela on repeat happy papa ko ntlo andi renex Jongle di bono di ke tsamaya ha re tlela nga di bono butola frustration
ara khutla aga khutla khutlela fela ta tshwara di bo guys o para ga le ntse and then seduisang di-partnera tsa lona having sex ya lona ka matlong improvisang sex tsa lona because the problem is when le ya strato o riska ka lenyalo la hao because one day when o qeta o jwa ke motho strato ha o sa hlola o enjoy sex ya o ya ka tlong ke yona ntho e bohloko fela yo you are not going to repeat uthini voice note are ke repeat voice note Tate Moruti ke vile ka jao mongwe last week Saturday ma ke fetsa last week was a long weekend Saturday ka mojako du bonong ka monwana ke mokwele wa thaba ka Sunday wa buya futhi a re go gopela on repeat happy papa kontlo a ndiri next Ausa di kwale ka o di kwala ka pex so o ja o shebile kwa ausa e sheba o sa mo shebile motho wa teng o nyanyile nje o yetsetsa gore wena o thaba fela ma o fetsa go thaba wa itlogela hetla ke rate je do ke ntwe le tsa ka pex yo guys good night Nhle. Good night Pex. But in short guys na as much re buile ka batho ba ngata ba buile ka hore the relation homonatic and toetsana eng re riska ka manyalo a rona because o tlo jwa ke motho o tlo etsang gore a tlo spoilang sex ya o ya ka tlong that is why today rena le batho ba sa enjoying the sex tsa bona tsa ka matlong why you don't enjoy your sex ya ka tlong ke o bane fela hona le sex ya ka ntle ye o itleng monate wa yona so ntho tsena guys but ntho bohloko tsa bakeng most ya batho ba re jang ha monate stratong le ba re ba jang ha monate if o senya lenyalo la hao o tlo thola hore the same person ha o kgone ho builda ha o kgone ho nyala na le yena hona ku ka bonte tsena ba ba batla ha o so sina lenyalo la ku ka bonte hona le batho ba sa kgoneng ba ne ba le monate bebe mnandi ni kena ka mnandi but mohlale nyalo la o le felang le yena ho fedile thank you so much guys and then hona le batho ntse ba re bona ba re batla off the camera hona le batho ba tshabang hore ba tlo ba kene camera like re shoot on cameras bana for ba mncane ena la show ena ntseng re yetsa ya mamncane so now se re tlo etsa off the camera for batho ba batlang hore ba kene ha re sa tlo shoota ba batla ba sister wife batho ba batla ba sister wife if o batla ba off the camera you can tell us or guys na ke kopa otla o kopana le lona because ke batla ba mamncane but off the camera kanete batho ba ngata guys lot of people ba batla ba off the camera ba batla ba live of camera so we decided or let us create an opportunity because remember but Runa we don't act we don't make a movie or what Runa it's a reality so if you're willing to be part of the family but of the camera you can call us who 061 503 44617 061 503 4617 for batho ba batlang ba part of the family ba batlang o kenela bomamncane position o dumeletse ile re ka yetsa off the camera and then re kopana le wena re bue because rena re batla ba baka se funu ba bangaka re batla ba baka but please don't forget o tlo tshwanela romela photo tsa hao ne le no you can u ka re WhatsApp no if you want to be part of the family and then re tlo kopana le wena camera show yo oita to at least get a pause yes guys we love you lots of love
we love you. But guys, let's stress and no ba ntse ba jwetsa hore sex at Club 20 minute runa ntse re batla nyala ne so re tshwara ke stress lona ba dipina se le re motho o tla a bina sho batho ba tlohana utlwa re bina ka ana ka bina so pa tlo wa le matha hona nna tlebe ke itjela lesotho ke go ka fihla mona ke thabile ke bina motho o tla le mene le o tla le mene wala wa tena uba jo mantja wa tena hle ko lo hana tena hanka re nketsetse molaetsa no mogonnye o tswa o tlo yetsa ena ka tsena ke a o laela molaetsa mantja nketsetse molaetsa di nomorong tsena tsela ke difa wena 061 503 4617 mantja hona jwale nketsetse molaetsa mo phetape 061 o tse tsa di bona 061 503 4617 o tse mantjana le tsona bile o dungotse Pastor November ka fono go ke ke bona o dungotse Pastor November ntho le ka Frida ha ka baba kwena if guys re bona if you want ntho ha ba shwena alright. Love you more, guys. Good night. Thank you so much. Motho ena na alta tsengata. Mara tata morotse before tsamaya. Msadi wa motho o monate. O tlale sex a teng ma o isha. O tlale go Luna. Uba mamedistrate baba utlwa. Na batho ba sa utlwa. Bo mantjala utlwa uthing. Mara tata morotse before tsamaya. Msadi wa motho o monate. O tlale sex a teng ma o isha. O tlale go Tira to them for two. One people. Good night, my favorite couple. We love you too. And thank you so much. So guys, thank you so much. But what I'm kenela se really jwetite o relate jwang. If you want us off the camera, ra khona kopana re tlo dula mfatshe re bue and stay blessed. God bless you. Mwah. Go so dona motho a commentang ka brbrno. Luna lati, a tle ha go brbrr. Ha re kwala tshitshi. Ha re kwala. Yeah. Lona basadi ba tsamaya lelo jwa kukutsana bete di re Lona. Bye bye guys, thank you so much and stay blessed. Mwah.